imma nibża mill-ghosts, mill-ispirti, jiena salhom il-ġurnata, eżempju, jiena tgħidlix nara poltergeist jew affarijiet bħal dawk li jinvolvu. Nemmen fihom, ġifieri? Nemmen fihom 100%. Nemmen imma u nibża minnhom anke bil-film u affarijiet ta' possessions ta' xitan maqtali. Having said that anke affarijiet nibża minnhom tipo tgħidlix f'daw li tidher il-Madonna u hekk nibża wkoll minn hekk. Dejquni, mhux dejquni eżin nibża minnhom hekk tipo dejjem hekk ma nafx għala. U eżempju konna naraw, u ma xorta nara kemm jien kelb, eżempju tal-clown konna naraħ xorta. Imma kont inkun nagħmel naf illi ħanamel xar, ħana kellna il-kamra tas-sodda tagħna fuq naħa tad-dar. Il-kamra tal-banju waħda in-naħa l-oħra u timxi tiġri. U tarġa' tmur niftakarni niġri biex imur nagħmel pipi nixal id-dawl u mbagħad nimmarka fejn hu l-bieb taf kif biex nitfi d-dawl u nerġa' mmur niġri. U hija kien jagħmel eżempju niftakara ċara darba rajna It tal-clown, tiftakara? U ta' Stephen King, hu. Eżatt, u ta' It kienet isu kollox jibda dejjem tibda minn bużżieqa. Tiġi l-bud. U daj, u jiena kon norqod fuq tal-bank bed għamilt żmien. Mela tani ċans norqod dak il-lejl. Imma biex tifhem kif ma stajx insemmi lek mal-ewwel li jinklows miegħu. Xorta, he scarred me. Tella li bużżieqa. U inti bużżieqa jekk titfa' torch ġo fiha, id-dawl ma joħroġ minna, tixali u jibqa' ġo fiha. Ġifieri jiena immaġina jiena rieqed, għadni kemm nara It, taf kif, f'daqqa waħda nħossek. Imbuttatura bil-mod u dil-bużżieqa. Ek, man, dak it-tip ta' twerwir, man, kien jagħmel. Mela, tlaqna?